Kumno Paralok sistem barang pilihan Phi Kwah dengan YouTube channel jengah ke Jingtip Technology. Mereka ni sengi Paralok juga menikah iaphi baieid Kumno Paralok ban Shna mobile case Lade mereka masuk Paralok ban customize tak kedor katba Phi Kwah Lade ni kedor jengah kadai Rs.299 jengah tak lengan nikah iaphi mengkong dok ni mana Hapoh Chrome browser bila Hapoh Chrome browser salih ni website berkaitan printshopee.com kami ada film syamika sebut link yang kat description yang nak link yang tu. Kami tahu ni free shipping all over India and no hidden charges, 10% cashback on all orders. Tinggal rupa ni kadang first time bangun ni dengan tip kadang sisa ni yang kata cashback bagi UI. Dia link ni leh ni pop menu shell yang common sini harum. Kami ini welcome guest login or sign up. Kita orang tu nama login nampak dia lah. Kemudian kau duk ada custom mobile case kan ni kamu bagi laban desainnya kah. Ni kah mobile cover jam ni mah. Dah kedul Phi Kwah. Dapat kiwi-kiwi di monogram gitu. Tapi link ini like nak ni custom mobile case. Nama Phi Kwah balik kan ni temah. Ban peit Kumno Paralok. Select your smartphone model baru di brand di dalam ni Apple, OnePlus, Samsung, Redmi, Poco, Vivo. Tengah Kwah balik Realme mah. Phone jangan ada Realme nama kelas ni kan ni kat you. Ka cover jangan kalau ke dia habis teng. Tingin ni awat kan ni juga phone jangan ada X series. Tingin ni awat kan dan em kata ka kan ni Realme XT. Buat kadang ni kami tahu ni glass phone case kadai saus pakai pundai tengah glass kadai saus pakai pundai ni dah hard phone case kadai ars pakai pundai tengah ke soft phone case pat kadai nice pakai pundai tengah dia ni pak balik dengan ni ka hard phone case mah dah hard bu kam dah tut tan ni phone mah ya ni lagi dengan ni benangkong mah customize kami mereka ni kiwi lah dan design lepas lah ni enjoy every moment ni rumpat your name keke kini kila you lupa tengin like kali bad long plain baik ini tu customize bila klik tu customize lawan ni kadang load tengin nak ban upload yang tak kador Phi Kwah tengin like ni bagi tu upload foto ya ngala you tengah ni sen tengin ni insert dia ni kador aku akan like new player mah new player berbit dah mana kai football tengin ya adjust bah bila bani dia kalau dia betul nah internet ni ini lah benar benar kami site tu kan dia tambah mi ibarat ketijong tak biang tu mah ini ya yang design dengan finish design tapi nak bani kalau long tu ini nak peit tutorial nampak YouTube bro ya dan mah channel dia bila bani kan dojeng kada saus pakai pundai tengah dari iarap pakai pundai tengah offer hurry up 25 left in stock flat ₹200 discount on this product today's deal kemudian ai off mah harus tengah kemudian kamu kadai kemudian tu tip kedai ni M4 kan dia cashback 10% cashback on this product bila menpakai review harum bon kita order nang ni mah ingin dia nak add to cart mah dia kata produk ni kau ingin free gift baru ni portable phone stand dia harus pakai pandai tengah tengah shipping kadainya pun tengah temaki lah kena free we are homegrown kan ni ibu ya kan ni nama lebat kibri di bawah ni kintip bakal dia ke shisha maka website kam dia ke batok ribun ki website di bulang tok mah kam tam gitu ke basim ka payment dak razor pay gitu ki bakam long tok redan ki badai legit ro ki badai shisha ro re bun tenga josem dala dihi badan ki balik tok ro dekan ni teka website ke phone number ki bun bagi bal aju order nang ni Tang ini lagi ni akad mah kami dan ketu tinggi lagi nak ni proceed to buy dia lagi proceed to buy pihak type your mobile number dengan type your mobile number dengan speak EP jangan ada ban type your mobile number jangan dengan lagi ni send OTP tinggi ni ambil OTP kawan
Download OTP tingin ya. Klik yang ni. Tu lawan OTP. I create my account. Ni pendap cho new email but full name. Đó là dapat tu. Tingin ya resend dia untuk OTP switch send nama lab semua time. Tingin I resend. Tingin ya abang one OTP. Tu lawan OTP dia ujui. Tingin I create my account. Tingin ya type your address ni. Dengan type your address dengan spin EP. Dia bila bani perlu baieid nyala pendap dulu di detail semua ni. Tingin ya ni continue. Bila bani I free gift might with portable phone stand. Shipping ka free kada aswak na kunai tengka. Tingin ya continue to payment. Tingin ya continue to payment. Kemudian kani ka pay with free charge, pay later and get 10% cashback. Kini gidi website mah kum ka free charge, pay later gitu tem dan kam na bahaba Siew direct. Dia kadang ke cash on delivery kam dan rai. Dia kamu ngihap Siew nak mentah. Dia dah Siew mentah. Ngihap Jied ka kad mah dengan pendap saya kad detail sangka. Dengan spin iaphi tapi tak Siew dah UPI lah ni, dah wallet lah ni, dah net banking kai papidan. Rei ke baju kam use dia ka SBI ATM card kam suk mah. Dengan pendap saya gini detail sini dengan spin iaphi. Tapi bila ni perlu baieid nyala ada pendap ikan details jangan dengan type so CVV. Naik tik ang tu dengan load shibang. Dengan ni up bakan one. Dengan abang one OTP. One OTP dengan type OTP yang ni. Dengan pay OTP dengan no. Ini type OTP. Dengan I make payments. Dia kalau load bila ni. You are being redirected. Kita tahu ni order confirm. Your order has been placed successfully. Your order processing is started. As our products are customized, it usually takes time to process and ship. It should reach you in 5 to 7 business days. Kamu Hapoh Kane kan support ni you. Bila man peit ni lah ban ni view order details bila man tu. Bila man lech ni na view ru ban tip kam ni. Ba kanu ka kani ka tiar jampi kala dan kala proses na kila pack na kila Shna na na tema. Tapi ro kila dan ni details. Ya tangum tu perlu baieid pila ban customize ka mobile phone cover jampi. Dengan spin iaphi dah kala poi kani ka product rumah ngan spin iaphi kalau ngomno sampai kata ka video mah. Dia Khublei Shibun nang scam kani ka video kan iarap iaphi pei bakwa ban customize ka mobile phone cover jampi. Kanu ka brand ro ka dan be hang ni. Dia Khublei Shibun pila page ngomba ban like share ba subscribe.